سر ابم جارم به مداریا مامست ابراهیم کوچلو سیاستمدار کرد کردیم. مامست ابراهیم دم باش برای حمود شتکی. یعنی البته از خوازم لسروی چند راوستم آرماش کردن سرکرده و کادروین پککال روجاوی کردستان جالی ترکیه. یعنی ترکیه وزن یارش کودتینه حتی کو یعنی تفجر سرکردین پککال روجاوی کردستان زنه یعنی اتومبیل نو آرماش دید ورده بویسته چوری زرار کردن چه تشتکه و شرطی هیل بدری کرم که مامست ابراهیم دنگت نه اگر دنگ خوبه که الو بله کرم که تا پرسام بهیست مامست ابراهیم بله که كاكو برسي خب برسي جبوك دايما من يا مامستا الفيدري يعني از سر ارماش كرنا سر كردين باكاكا روجاوي كردستان راوسم جاليه تركيا با تركيا تشاود زانه كو كادري باكاكا لفلان جهه يعني خريطه جهه كولدا تفجرت كي الفيدري حتى كو تشوي الفيدري ارماشت يعني فردا تشتك بشارتي هاد نبارزين بيددا كي وازن يرد دست تركيا يا ديسا دنگ باشنات ببخشينه کاری تکرار بکید. باش مامستا آرمانش کردن سرکردن پاکاکاج عالیه ترکیه با لروجاوی کردستانه. پاک ترکیه چاود زانه او کادرول فلان دفری حتی کدشه آرمانش کی زانیاریه دده ترکیه. کاکو گور بیرو رای من جبره دا قناتا کا پر خورتایه کو درناو PKK دا gelek endam çukur ajanen Türkiye hene. Jibona ve ki tekari bejku rastaraz Türkiye agadari jnav PKK digre. Mesela duyemici evku PKK bir geçti zaten dinav bin kontrola devlet edaya. Untuzanla ki gelek daradı bernama vadacı mı diyar kırbu. Gelek kaşı başı dizane ki Türkiye Zbereda yani Rojak PKK ava bu hatta Euro gelek bir hati PKK murakabet ke kontrol ke mesela tkari beji ku vakfa ku mesela KCK yani deşifre bu Türkiye got ku hazar ajan eme aktif nav KCK'dan nav PKK'dan jibo ve tkari beji ku PKK'ci tücara ev ret nekir. Yani ne got kudunla ve meda casus ajanen Türkiye tünene. Jibo ve istikarım bejim ki Türkiye rast agadari jnav PKK digre. Tabii dervayı veji itikari bejim ki harama Rojava Kurdistan evli Suriye Türkiye taybetiş bereda. Bas sala pişti sale 2011'da. Berya 2011 ji piştî salên heştê jî tikari bêje ku li Sûriye organizasyon yani rêxistina wan hebû. Hatta tikarim bêjim ku bi istihbarata Sûriye ra jî xebat dike. Yani tikari bêje ku di nav istihbarata Sûriye'da kesê ku agadarî didin Türkiye jî hene. Hûn jî dizanne ku istihbarata Sûriye PKK ra PYD ra rastana zinav tekiliye da peyvendiye kedayı. Ve hevra Rojava Kurdistan'a desalattariyet kine yani ev ihtimalajı mezine ku jinav ve vekeci istihbarata Suriyeji tıkara veke agadari bigre Türkiye. Başa Mamaست ابراهیم yani بدره بردامبونا ve siyasete ku نبا PKK و باسکنوی ده بخوا زانیاریان دنیا ترکیه. دامونه به سیاستی و چه باندوره یعنی نهال روجاوی کردستان اف سیاست بجیبوا. انجام باندوره ولی سر جواکا کردی سر خلق روجاوی کردستان چیش بر هر دم دم که بالا فرقته دفره که آرماشت که و انجام ده جماره کسته کشتن. انجام این سیاستی چنه؟ که گلک جارا انتظار و داویه خویه که لوکه sivil cihata dayin. Yani Türkiye vakta ki PKK, PYD, endame PKK de Alman rastlarlas canlacı dervayveci sivil jitene kuştu. Netibe gelek vekili bezanim ki ev
terör kırına van, terör kırına endam PKK PYD, dırnav halka da jî tirsaka gelek mezin çetki. Ev bixuji ji bo Rojava Kurdistanê gelek Kurdistanê xirab e. Tabii ki caliye din da jî ez hêvîdarim ku ev tesîreka erenî jî bike ku PKK ji bo ku ji PYD destê xwe bikişîne. Yani bandora xwe desthilatdariya xwe ji Rojava Kurdistanê bikişîne û gelê mel ser wan tesîr bike. Levra sedema ev terör Armanca veket devleta Türk ev ku intizam ne sedem PKK'ye. Dibêje ku PKK PYD rêvat be PYD bin desthilatdariya PKK'da ye bin kontrola PKK'da ye û PKK jî gelek cara ji bo ku provokasyona bike ajavatî çê bike intizam ne ku tiştê pir xirab dikine. Mesela vek çi tam dema ku Türkiye dibêje ku em ê li operasyoneke farz-ı mahal tel Rıfatê ya jî li tikarî bêjî ku li Mincibê gotin em ê bikin ya jî berya wê jî gelek cara PKK gelek vekirî venê Abdullah Öcalan rakirin şiyarên PKK rakirin yani ew jî tahata vê vatê ku ji devleta Tirk ra digotin ku em li virin gelo kerem kin ben û tikarin vir terörê bikin tikarin ve ben Rojava Kurdistanê ya jî heremê dinê Sûriye ku evna desthilatdarin tikarin dagir bikin. Netice untizanla ku gelek ve hesani Türkiye serekaniye li Afrinê jî bir avayî bu desthilatlar û gelek imkan derfet ve desthilat. Ji bo ve yani ev bu yarına vakta gamtidîn berhevdû ez hêvîdarim ku ser gelê me tesîr bike ku. Başa mamosta İbrahim vê derê yani dema ku PKK an got baskên wê Rojavayê Kurdistanê tometan arasteyê rekaberî xwe dikin an got jimareyek kes tênin waneçar dikin ku danpêdanê bikin sîxurî kirine. Divir de dixwaze çi perdepoş bike PKK û baskên xwe yani çi veşêrê çi tiştekî pêşiya raya giştî veşêrê. Valla veyek işte yani PKK desthilatdariya Kurdistanê qastateyê başula Kurdistanê ne? Ne mamosta neha em bestam ew yani dema ku PKK tê behsa tasfiyekirina serkirdeyê xwe armançkirina serkirdeyê xwe bêje hin aliyê din zanyariya dine Tirkiye yan jî hinek kes têne ve neçarî serafers ke ku danpêdanê bikin ku ew sîxuriye bo Tirkiye dikin yani vê siyaseta ha PKK û baskên xwe li Rojavayê Kurdistanê dixwazin çi rastiyekê li pêşa çavê xelkê veşêrin nava xwe de yani heta şiradeyekê wê tiştê diveşêrin ku ew bixwe muxteriqin wekete bixwe amaje pê kir. Yek PKK untizana gelek mesela da bu manipülasyona gelek mezin çetke. PKK hak karekî dike dibêje ku ji dervayî min ev kesan ya ev hêzan ev kara kiriye kasîka sizanim evna dixwazine ku NKS tavanbar bikin. Yani hêzên NKS û hêzên em bên Kurdperverê Rojava Kurdistanê tavanbar bikin. Ve meselede PKK nehaka gelek vekirî gelek rast û tiştekî durust heye ku NKS û Kurdperver tücara der haqqê PKK da tücara agadarî nadin Türkiye. Ji bo ku hevcedarî ne destpêkê da jî bas. Peki Türkiye nav PKK da gelek hêsanî tikare agadarî bigire digireye mirove wan ne PKK dibin kontrola wan de ye. PKK ya jî Sûriye istihbaratê Türkiye ra kar dike mirove istihbarat Türkiye rasta rast rojulata navî li Rojava yani dizane ku rejim jî nikare kontrolê çêbike. Ji bo ve ev tohmet û tabanê ku dike nehaqiyeka mezin e ev jî dixwaze ku hêriye xwe heq derkin. Çünkü tizanla ku nehaqin ev tizanla ku problem pirsgirêkî ki mezin annem serê gelê Rojava Kurdistanê. Gelo ne bes Rojava Kurdistanê û tizanla li başûra Kurdistanê jî aynı problem heye. Li başûra Kurdistanê jî gelo Süleymanî NKS heye û Türkiye te mirovên NKS
veke pardon Pro ve PKK li Süleymaniye armanç tike terör tike tıkıcı yajil civar edin yani evtebe batı ku vakta tu sistem etlileri başına Kurdistan o Rojava Kurdistan hep havra bu yarına tu vakta ki şuroveti ki derdi kebe hole ku devlet ta Türk bu khud nav PKK'da xudiye kontrolleye yani vakta khas tıkara gelek bir rahati ji PKK agadari bigre ji bo ve ev tavana ku NKS u dever edin ya cembenicilik perver edin kurt tıkına hatta tu eğer lüye bineri İttihat tıkına tu bezine ku desalatlarya devleta federe ya Kurdistan ejiş Türkiye ratıkına alikari tıkına başa yani mümküne na bayağı bakıcı ve tişti baştızdan ne mümküne. Jibo ve ev iddia manipülasyona derevin PKK zaten bu konu sert sistema derevin. Mesela PKK gelip kattıklara demek ki revşavan xırabı. Başa gelek spas jiboy siyaset medar İbrahim Koçluk Tumrabi. Gelek spas mamusta.